Wati ndata mwanda mwesesya wa Mutongo TV ngwatanya mukamba numu vyana ndaye nondo wakwenda na kusese kilunguki chawi yani na otondo ne kwathete tuma kuyanza tulika bande ni nekenende wese atwa minozi sia biasala netoka atokana na nesende mondo kibathokane ma biasala nekenende dawe mwana biasala na kedano kwenda kwambia otandelia ukamana ondo wailete kwa kalibu ndino wa kilungu chakeli chawi yani neta wa Steven Mwema nena mweni wituno bikia ba studio nekenda tuna nze mondo ma otandelia na muthanyana wa monde twetha tunene kinduki maana muno nondo andu ameta wa ATHOI kana customers ni mama ikishia kana ethawe mutandithia ni weka labu biasala na kwa kumayoka kila muthenya kuthoa mutaiwenete umuthi twendona ni undu tshona kukalanya na mone kenende wesethia kwikalanya na mone asa kwitu ni kwa tumaende muthenya mino thala twetha tuna kindu cha kwikia mubuko na ende kuethia family situ neta wa Steven Mwema karibu. Asante bwana Mwema. No tho changi mutiaisia witu wa Mutongo TV kelungu ni kigitu cha uyani uya nita wa Samuel wa Mutuku na tutambanye mwe nikendoma ne andu atu mbya tutametete mo kendukani kwitu na nemoka kila muthenya twaile kala nyamwata kindu chicho fani pai mundu mwandika nete bandu contract mengi mwandika ni lakini no kwa kila muthenya no kuka you definition ya customer pe customer no anybody ulauka akathoa akasioka kana ni pe ulauka kila muthenya kana umundu lebetilitwa bula lone na no jembe na athoa customer you customer ni kana muthoi twambie na muthocia muthote no lawona kindu chake wasia akiete soko okay ukithoecia na ndeze ukita uthoecio ona kaibe kundu kumwe wenda okethia kindu kikiendeka bandu kundu kuna kuko ando la wembwa wathicie ukasiaita moyo uthoecia lakini mala maingi withia muthoi ndu sino ulokwesa ukothoa ndu webata waku ni kuta indi withia ni kindu kila wate ya mundu la wedita utewa pia ndo madali totewa sindu imwe taje wita tasikala pe ndo ilote ya mwika munini kana ndo tawoki ndo ilote ya mwika munini so waila customer wakuno la waila utwa kindu kila uwele uta so customer ni ula woka kuthoya kilota is no definition ya customer usuti mwita wa customer na neke na nondo pe itafisi ya customers kwa thokani pe ondo tutwana kweka ukesethia nitu kwa attract customer ikoka nikenende twisise types of customer with tayari twinasio pe ondo tanyene mutandithia ndo nakwika eka kuthi kwa indo pa kitui pe ondo ndo nakwika ukesethia customer ikoka kwa ondo ndo nakwika ondo la museo akakora late katamunga ba kitui na tutamutu ngine uyo nditembea ngoko withi ai no yuka na wakakumi ukaiya bau ikendogele akakwete customer akakumi akakuzuko yu nditavya musiete wakwa izi ni male mandi tunanzia tailite na Biblia yasia kana binde mwe kama anti une kauluka so manda mali yakuna nzia la ya ilite nikenda withi ni wa manda nzila tielite uwe kalanya na customer akunesa nikenda uyane nake kuma balawa mbije biasala baka mwisho balawa kaminia biasala wako so customer ni siasa zindu mingi lazima ukosisha asioka udhoka dukani kwako kindu chambe siasa kindu kindu tikita quality quality kwekamba ndi city kikiata lato wa kindu kiu kilote saa pe bandu maonda ama kathokethia kulama tho mayenda kindu kiu lakini nimesiwe mwene no tesa kindu chu kina quality lame kwenda so izu ni nzia moya kukalanya customer ya keli customers yakuwa wiku hata ila cia minolika kwaku nusiona una wikalo ina mwikalo museo nasio kana we wona no right ya ku customer zikitoka kwaku etiba ndo mona anu ruwabingwa right ni right ya ku customer ziyalete koka esti right yaku so athukumi maku na mome kalanyata na customers yaku koitu ni chuchu tegemea kana customer ni koka yes na kana tukalike kwa ondo tutona kala na mono ndo bune tulika hii ila to kwa quality kana lato wakendo neko maanisha kwikula tu mase goods and service kwikula tu mase to the wase ndo sito neko maanisha walite kusisia munoke sethia pala wotho wasindu isu nita high quality na kindu kingine walite kuinvest mbesa mbingi ndene wa kindu kingine kana chuke keke se kwa ndo manda otho wasindu cia laisi kana mama suppliers cia sindu cia laisi kana sindu cia wa copyright ukethia we kembani kindu kila kiutewa ndwenda kwanga na munoka ete kindu kila kiendeka ni customer wenda woto kindu kila copyright customer siona no sawa kembani simu ndwenda wote simu la original sikwendeka ni customer wenda simu cia na gwa ndienda wota na gwa ciro cia chao bora wona kenu te sawa simu
So ila customer zi manaka na kindu cha baya twathoa nikikala muno so work on quality is the bottom line kono ambao ile kindu cha kuita mbesa mbingi lakini kina quality baby ndani sina iwa bedha musele wa plastic ichao kwa kisha ikindu cha kukilacho ni chocho customer kesi hapo ayu ina to sisi types ya customers kwa customer methemba hiyo kwa methemba ondo ni sibe methemba na ya customer ila sio kwaku na ukama mana hata customer okayambe no tumo mana one muthemba ibo wa customer na ndo mana ndo umukua akatambia na muthemba la ugata muthuka ngua customer ndo be customer wetu mwita poka ni customer uka akatonanga kindu cha kumaima tikutonanga physically ya with one lakini okakweyo ngali uta ngali nusa mauta muno ngali ona ndi December neza muno balelu ngali nikitometho nondu na kwenda ngali muno ndo amathoa livestock kumusi au mindo kakona kamosetu ona kaina mauta akwa kwata bakambirotia mindo imako azimo metapoka yi itio zetapoka yi ile ambana ngakindu chaku yu na no kuchenda what seriously no kuchenda what seriously no kuchenda lakini ile ambo ukona thia kiimana muno kula we nikende ndo uwezo mutena na tholo kwenda kwa hiyo ni tactic ile strategy ya wewe mwene kana esteem ni ambothe ya wamba kwa kindu kicha kucheke na maana mbona una aiwai customer titani kwa tongi iwe zo mu ina ndio teza ngombe ya kwa ingili 30 aya kwe mwanenge na utabia ingili 30 kwa itoneka akuwe na ngili mbao anaweza mute ya ngili zimbao so yu ambaye la kana ni mudhambozi tamwita poka customer na nuku kwa isa kindu cha value muno lakini wa mino mana kana ailu wano manondo mukua no mane muono mudhambo wa customer su na ndiketa wasio onanga mamutea no niso kwata customer ngi museo na yini ukole mundu amudhambo su ile to release na kera no ni kuo oke sethia no amubukusa kana kindu cha mudhambo su yindo ile ya customer kuo customer guo ndo walika kwaku ni customer na hiyo enda na hiyo na customer ono gwezo tho mbezi ni one thitie customer ono gwezo tho so endanya nake ombola akuya sinutita objections kana ICA sia kindu kila wota mandondu o endanya nake akuya ngombe yaku ni mosu mwe ngombe yakwa ti mosu ni muthemba wa ngombe wewe mbwa wilio mauta mai umweje tina mauta ati alama baka ukamuya mauta mai kama thi wiya mauta bandu be mutia neza ila kuimbe po maenda nacio unaona these ni objections so ni waenda nake ezomana na gue kumbe no mwele iwe na no kuthoa neza so ambaye ele ando na customer at the end of the day customers no kuthoa no thoa na customer museo muno ndo ni akoko ingi haya twende na customer wakeli ni customer tumuita value customer value kana mundu kuthoa kindu ki ndo ni wonie ni kiuyu mwete ni kiuyu musavu ndo kwenda ni customer wale usuri wa muno ndo kilo kumanda katika kila uthoa kembwa na cha kembwa tinene ngali tinene ya mauta tinene ya ngombe value kana kindu kiundu kwenda kikamusafu kikamutumikie ni cha yu mutumikia huo so atho kindu cha moyo mutumikia ndo kwenda customers ndako kaingi na customer no tabacha customer ngi na itapia customer ngi na ndwithia maiko kaingi kwaku so customers wale sobuwa muno no sia just standard ya kindu kilota no bete ilo kundu kwingi naona kindu kiba gitewa kiliona so akani zisia value akila ngwenda enake kwata baba so you kwikalanya customer muthembozu ni make sure kana kindu kilo kwete bu ni cha value nzeo ti what just or with the na stock ndukane kwaku lakini mbana sindo sina value nzeo kembwa ni ngali sino mweleza nzeo consume ya mauta ondo yano na speed yake yano na umweleche nesa na ngali wanda ya kukuya miyo wanda ya kwika hata nukamugenge umwe kakalikai no wena ikatwelo na we mwana ngagwetani yakomi at least nukamuconvince ni wona value akindu kina thawa nikiriondo mukiondo ngwenda na no mane kana customer no ni value customer no mana kana ni value customer kwa na makulu aloko kulia
ya kulia ngali ni ta sobiwe makaiba ngali ina mileage yana ta ngali customer ile ngi do wete baba wa siata itumikiwata so we tukija makulu asio nona ndane zambia okuya kana ngali ya kwindoku kana iliata kwa uno manione mungu ube sinula specific usete sinula specific usete katika kindu kilota customer longi eta wa price buyer price buyer kana mundu kuthoa nondu atho no ukwenda kuthoa nondu athoa ando ngi mathoa ao zindo nondu nengi kukana no kwatwo pa ya mutu witewa silingi 120 we na bubetewa stairs ndio market stairs na babangi betewa ulongi utewa wambesa nini uya witewa silingi 120 na witewa silingi 90 we ndo wa 90 so we pa ya wathete na silingi umwe moka kwaku wande so ni customer wewe usiasia thoa na vikabwa ukulitie mtu ni pesa ziana okay kwa nwa manozi izi azini moingi mathoa nundu wa thoa witata kumashono kadhese kendo na maybe 1 shilling no make difference mono utamuno yundo anusi ni anu attract ni anu wita atwengi muno ndo mama ino ndo mama thoa ingi so no sio pala ukwata sindu ciaku sisi muno negotiate muno pala thoa kenda withia na kuni waite sindu ila cia ilite na cia ilite ata ni kenda withia uizie na wi sisi utho uthe sio sindu na standard lakini tukathezi ndo batatoneka ndo ndui weka katika sokosu no zoke kalanya nesa na ndo alangi mautohosia ndo mwibanite kuno kwithia ukathecia muno gezethia andu ano ngine wetha you like our unfair competition yes it's you our unfair competition na tinze katika market so no zo imbe ina fair competition uthetia silingi umwe titu thoku okay next customer longeta our relationship kana customer relationship buyer kana customer thoa nondu bwe mundu muilenye yambe atona mba nondu pani dukani ni itu so ndethi uthoa kundu kungi ndukene ya mwana mwaitu ndukene ya mundu tienda kanisa imwe kana ndukene ya mundu twindu twambia ni sio bandu twina kemwe so ko usi ni customer sithoa nondu we uwana waite yo kindu kiliata achao na isu customer maila while child tosiwa muno be wa customer ile ngi sionde relationship customer nundu ithoa nduka take advantage nduka sote nundu ni lazima sioke wambe kwite ya sindu sila style mundu la woko kwa guo nundu imwitite na nduka munenge kindu kila kitailite munenge kindu kila chailite with a relationship ni wa miendesia muno eke ya nyumba pe customer mwambe isia imwe uita stock ya ngiliana una stock ya ngiliana yuwe na stock ya ngilimana millions na wabingu ya branches na bado mwenda ni twa imwe so usi customer mwa create relationship zeo na mwali totambanya imwe nesa sabyo na hasuma so bya wana mwaka withela kwesindu sita wa offer kwesindu sita wa ki na ki exist ukie kana okethia no amunengo tokens itawo so ni kendo keep that relationship ya customers aende na kila kingi relationship customers ni isionzeo sia referrals ni asia bai kwanganya na ibaile na ibawo ni bene batesa wasindu nesa so asini moto meamu no nikenda makakwete customers ingi kuma kuyanza even though kila customer gonda wa mukwanesa nukwete ya customer ngi nutesa kindu ba kilometers mingi na okegwa mundu atuma kuma kibwezi enda masaku na wono ya ndukano ethe mbaholize kamota ukekulia kwanganya ni besikie kao twae bau ni botethekia na mundu twithe to mauta tabala bangi nundu ni wa mukuyenesa isi jo mithemba ya customer sila tembana na andano ni wale tomate ya kindu tofauti na langi wale tomate ya the same price na andano ngam normal relationship andano mate ya the same price na langi lakini hiyo andano mpeka mkuila wo makuane so nundu withi anu mkulia wati hata family ili hata nundu ni mwizene kumabasa kanisa wende ya topikite ba na ndi mwami no ketha nyundu ni mwizene indi yu wenda hakaundi akuwa mundu ndienda kena na ndi easy relationship kwa baba wangu ni bondi hiyo biashara lothelela nundu ni twama no customer nona kwenda ni kwanga ichuma kechukite etuma na yundu we mwene twona kwikalani nake nundu twama na uwe thagwa no in fact nona witha we usio twama nao customer no twapoka unongi wita weta twona kalani na mwata on day generally nikenda
kenda ni wese ya netwa atetheka ko ni muvya muno ndo vika studio cia Mutongo TV in fact nena soma muno nena mana be poka na be sense kwa thokani wai ne sa wese ya muno ni mana ndo wailite kwiye in fact na sindu ciake nikenda ndi wese ya andu ni maende na kuka. Thank you so much na asante muno bwana mwema ngo thocha studio ni cia Mutongo TV na nikwatia saizi amaitu ni masoma na mwana biashara wano ndena usoma sindu bingi na tuende na kusomethia wambitikilia ngine nguka tuende kuma pala twafika. Thank you so much. Asante na indi monda musese kilungu cha wenu ya va Mutongo TV ngwatani ya mukamba ne kuya ni thitu tongo cho kamba ne uonde kutanithia kusomethia na kumanithia naku na wethe we party ya kilungu ki ku ya feel to that kethabe kendo tesa na kethabe uya weka na ndo tumeotomani mugufi kusela ili itatu kende mwitano urutabia weka hata na wethe abanika na tukomanda tu kuna kilungu cha uya na kuneta wa Steven Mwema chumwane chukite neto komana wese the netwa kuna biashara na tuweka maundu ange kwao yuti waneza.